baeti ba rena ba gorogile. Professor Moremi o gorogile ke lebogatsebe ya gago. Mo ba bangwe ba re tshwereng ka audio streaming ya www.msrs.co.za. Ba bangwe ba re bogetše ka mola letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook. Ba bangwe ba gona ka fale ka YouTube ya Dr. Moremi. Mola ba bangwe ka kapa ba re swere ka 96.3 FM la no ke pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšhama ubane ke ka kapa ya radio the pusher man ka kapa ya radio the facilitator a gomme ntle le go senya sebaka ka kapa radio ba sa kgwatha ka fa metsotswane mebedi fele nnate mebedi re tlabe re šetše re lokile metsotswane e mebedi gomme magagesho le kgono le kgakgatho ye re swere gomma mo lekgono ga e swane le tše dingwe ebile e tloga e fapana kudu le tše dingwe jwale re kgopela tsebe e bogale gore e thieletše gore gabotse go diregile eng and then go be go swanetše nkebe go diregile eng re tlo kgopela le ditsebi tša molao go tšwa dikhoneng ka moka go re thuša go thieletša baeti ba rena ge ba tlabe ba bolela taba tša bona ka mo re ka thaba kudu la go sasa le ka re ge lehlaba ra hwetša megala yeo e re botšago gore batho bao ka kapa nkebe ba tsene monyako wa gore a ba ye monyakong wa gore kapa ba dire sa gore so ke maele ao re tla go a hloka a gomme ge ile ga jwa le gona motheletši wa Motse Community Radio se re se kgopelago ke tsebe e bogale jwale ka ge ke šetše ke bontšhitše ka kapa radio gore taba ye ke taba e sensitive yeo e tlogago e hloka tsebe ya motho gore ge go ka diragala gore a tle a be le sebaka sa go fa maele a be a kwele gabotse re mo metsotsong e lesomete fela go e tšwela go ere ya lesome ka kapa radio ya wela ngwanešo ya wela awa ba re ba monate šibawe nke ke nametše professor Sefala a dumediše motheletše go la le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor malome ka kapa a ke thome ka go dumediša bagagesho ke dumediša magoši ke dumediša mangaka ga borena ka moka ke dumediša baruti ba porofeta ga ke šie motho ka moka ke a letama ka moka magesho ka di-position tša lena ka go fapana ka kua bo dipetlele re a letama ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho ba gesho ke dumediša balli ba rena ba letšatši bašomi mmogo ba re šomago le bona ka moka ke a ba dumediša malome ka kapa le wena mmogo ke a go dumediša mokgwantse ke lebeletše gore sebaka se ile nako e tsamaile re kgone go tsena tabeng ga le motheeletše kua gae a re emetše jwale batheeletše ba Motse Community Radio Station ka mola mafaratlhatlheng dikgokaganyong tša leago ke a letamiša ke le ngaka Moremi go tšwa ka moga Matlala Ramošebo ke le dumediša kudu ba gešo ke a leboga malome ka kapa re a leboga professor madume a bruto a fihlile ngwanešo re a amogetše nke ka molago kgaitšedi ka fale ke no mo fa sebaka a tsebiše semmušo a dumediše motheeletše fela re fetele ka go tate kgaitšedi ka sebaka ke sa ga ngwanešo dumelang motheeletši ke nna Eni Selepane go seabe ke re dumelang bo botlhe mo radio station re a leboga a buti ka fawe Thabala ke re a lotša ka bitsentse kgolo le batheletši ba bitsentse kgolo ka leina ke Mashilo Kola go tswa Seabe Tarateng
a re a leboga hleng ke bona baeti ba rena motheletši wa motse community radio ke bona a baeti ba rena ba letšatši la lekgono jwale ntle le go senya sebaka prof ke ba fa sebaka ke sa tsebe rena mohlho mongwe go na le seo o ka ratago go se rothetša mongaka pele re ka ya go beng ba ditaba go ya ka nna malome ka kapa ke be ke duma gore ba nape ba ntšhe sello sa bona re kgone go kwa gore bothata bo bogolo bo batlileng ka bona ba ngwaletše go pitšeng tše kgolo ba tlogileng ba nyaka thušo ba tlogileng gae kua kgole ba etla mo e ka ba bothata ba bona balli ba rena ke eng kgaetšedi ya ka sebaka se ke tlo se tšea ke tlo go fa sona nke o re fe ditaba tša gago gore gabotse o kokona ke eng o ja ke eng ke eng ntho e go emaemišang ka gore o tsene menyako o e tšwa go fihla le lekgono ge o itle go kopana le nna ke le ka kapa le professor Moremi ka Motse Community Radio le nane go la pitšeng tše kgolo di thapošediwe dumelang batheletsi nna ke emisa ke taba ya ngwana wa ka o latlhegile ko sepetlele ko Mametlhake ngwana wa ka 2001 na tlhakatlhakane a na le 3 months ka morwala ka misa tleliniking nokaneng bampiletsa ambulance ra ya Mametlhake re fihla kwa ba mo admit a ba fetsa bampia mo dibankeng so ba lekela ngwana le oxygen ba remele doctor doctor e fihla batho ba la ba sampotsa ba mpha diaparo tsa ngwana ha ba mpha diaparo tsa ngwana ke ba botsisa gore bothata ke eng ba ra wa doctor e motlhatlhuile so nna ka tsa diaparo tsela ka re banong ko bereka bja bantha ba re o fa tšhelete o ya hae o tla lo moholo then le tlo tseya ngwana wa bona a bila hona mo nna na bile ka tlabe mara tšhelete la ka feletsa ke tsere ka namela ka ya hae he ke fitla hae go hae ra tla le koloi re fitla ko sepetlele ba re ha ba batle ne re tle ka private ba batle private ba batla van ra boela morao he re boela morao ka yona re tla ka private ra ka ra ba tswaletse ha ba tswaletse ba re letleng ka boshiu o latellang ha re fitla ka boshiu o latellang ba re botsa gore bona ba tsere ngwana ba mo fisitse ka mistake ka ntle le go nna ke sa ba fa tetla ya gore ke sa ene gore ngwana o irehetse ba mo fisitse ba fisitse ngwana ga go lentsule le tswile go mang le tswile mo bona ba go sepetlele sa Mametlhake okay and then go tloga mowe go tloga mo na ile ka kore ngwana ha tlhokofala daga mo bana ba boletseng ba re tlhokofetse nna mara ba sampontsha yena so le mama ka na go ena ntse a le ko sepetlele a khano o tlhokofetse a banya go mpotsa go tlhokofetse mama wa ka kana go ngwana a timetseng ka ona na go sepetlele le na go mama ka na le ko sepetlele a lwala so mama ka a tlhokofala no go sepetlele kwa like sa tsebe ngwana o nana le mengwaga me kae nana le 3 months ngwana nana le 3 months and then wena ge ngwana a hlokofalla ka sepetlele ba hloka gore ba go bitse utle o hloboge ngwana ga go gore ka nnete ga a sa le gona a o mpitsa se ba mpitse nna ke no bona ba mpha diaparo tsa ngwana ba re tsamao ye hae ba ntsha tšhelete mo potleng ya bona ka tsamaya ka ya hae and then ka moraga gore ba go botse gore ba fishitse ngwana ka mistake o dirile eng so a ka ira selo bona ba ipuletse case bona nna ke no bona ka maphodisa ba tla ko hae then man rwala ba re bongo ha madi a le a o natifisa mo moloreng o la ngwana ba mo fisitse so ya fella hona mo and then wena wa dumela gore o sepelele maphodisa le go tšea madi gore ba kgone go bona gore ngwana wo a tšhumilwego ka phošo ke ngwana wa gago wa no dumela fela jwalo so nna ke dumetse ka taba gore ba ntatile so family ya ka mahae ba le ya wena o bona gore o iragalang
so nna ka tsamaya le bona diteko tša madi di ileng ge di tšwa a se bamphe tsone le ka tšeo le no go ra gore wena ga se o bone ngwana gago ebile ga se wa boloka ngwana gago aowa se ke mmone ga o ne death certificate ya ngwana gago a ke na selo le dikarata ba di tsere mo bona and then gone jwale ka gore ke bona tate mo o re ke ena moemedi wa setšhaba o tsena jwang tabeng ya gago le ngwana gago le family ya geno so ntate Mashilo Kula o tsena ka taba gore na steng mo tabeng mo tabe e iragala na steng ne ke no le batho ba ne ba nthusa batho ba le ba tshetsetse morao Mashilo Kula illa a bua kwa buang ka mo fa stories so a ema le nna a fatolla dilo tse tsotlhe ra tsena mo maphodiseng ra irang ntse re jika le ena ke ena a nthegileng community e yotlhe ya Moseabe ba ntlhapetse matsogo oh yeah and then case ye o reng e butsi ke sepetlele wena o no latiwa o na le yona case number eo a ke na yona ke sa bona e ke na le yona ke e re dirileng ke na le ntate Kula nke o ishe ka mo go tate Kula ka tate Kula ba tlhomphege mme o bolela gore wena o be o se gona mošate o ile ge o fihla yena a go hlalosetša ditiragalo ka moka thobe ka gare ga ditiragalo tše a go hlaloseditšego tšona di diregileng wena o se gona o kgonne go tseba jwang gore a ka be a go botša nnete kapa a ka ba go botša maka ke a leboga motlhomphi ke bua ke dumedisa batlhomphi gape le go tswela pele mo tabeng ye taba e after kgaitsedi a mpotsa yona ke ile ka re ke ntse ke na go na le mobishopo o mongwe a kere ke tlo tshaba mmotsa ka lebitso go na le mobishopo tlhokaina o mongwe so go na le batho ba ne ba tsena kereke kwena so some of batho bao ile ba mentiona taba ya go timela ga ngwana wa ka mo terateng so ya re heta bentse re bolela we were 3 so heta be batho ma ba e bolela ka nya go ikutlwisisa gore since wa le bolela tabe kana so ngwana o ile a fella kae tabe he go utlwisa ba lo re tabe since ino fella ka 2002 ke he ke thoma ka re no tabe is too complex e re ke pele di investigation before go approach hospital ka go ngwala memorandum of demands in terms of understand le hore taba ya ngwana e feletse kae ka he lo ile ya ba teng from mo ke he ke tloa kira investigation ka mokgone kira ka teng e leader to le ko a child who is believed to be hore o tlhokofetse ebile o fisitswe ka phoso ke he re ya site tseo le di next door tsa bona di confirm wela ka mogongwana ka tsela ya tlileng ka teng ko e ba magaditse then ya ba hore taba e thoma o ipupa ka mogo ka be ke bona hore normal ke na le bopaki bo bona le matla hore nka lata sepetlele gore sona ka taba eso ha se ikarabela se re ka nnete ile ka ngwala memorandum of demands ko ngwala ko sepetlele ha ke ba ngwala ha ka ba tlhalosetsa hore hape ngwana o bareng o tlhokofetse ebile o fisitswe ka phoso o a phela ke ngwetse memorandum o requestang ke ba khopetse ka di death certificate ya ngwana ke na le ona memorandum currently re bolela so ke ba khopetse death certificate ya ngwana ka ba khopela le birth certificate ya ngwana ka khopela hape le death certificate ya koko o no polo re gaitse di high fitlisa le koko ana death certificate from 2001 up until hona bano mapele kukuwo a sena go death certificate le khono o tlhokofaletse sepetlele sa Mmametlhake yes ke na mme mulli hora hore e re ke beso mme mulli le ngwana wa mulli ba tlhokofetse in less than 24 hours ke bebya ka bobedi ba bona ga bana di death certificate ka ofela bana ha ona lwanang le death certificate so ya belo re ke gopela le tsona tsa di immunization card tsa ngwana so ke batla utlwa gore bona le ke batla le di result tsela since di tseiwa ka 2002
after ho ba le toitoi kapa ke re strike community ya seabe e tsoga e ya ko sepetlele kwa le ba ilo ho ntsha sello ka yona taba ya khaitsedi he sala e dida hore e dida to hore ho fella ho tseiwa di DNA tse leng hore ngwana o ho bolelwa hore a ke re o fisitswe ntle le tetla ya mama le bana ba ba fitileng ka mogolong hore he ba ipolela he ba ikarabela mo memorandum so ke ile ka ngwala memorandum ka o romela ko ka tseya engwe ya di organization tse di neng teng kwa high kwale as witness ya se tlebe ke hore ko henda memorandum ko sepetlele so ke gopela another organization ya mo high e leng relevant to dilo tse di dirang tsa taba tsa bo social crime prevention and stuff like that so ya ba issue hore re ile ra tlo ra ya ko sepetlele ra submita memorandum of demands ke sa nya ko ba botsa hore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile o fisitswe ka phoso ngwana is believed to be hore o teng wa phela ke ba tlo utlwa bona hore ba ikarabela ba reng mo dilong tsela tsa ko morao le di result tsela ke di request hore ha batho ba ikaraba ke ba botsa ke hape lena taba hore le reng ngwana o tlhokofetse ngwana o teng then ile ka e tlhalosa straight ba no after ke ba ke nya go utlwa bona ke ba botsa ka demand di document tse ke bolelang ka tsona tse it was on the 15th October October ha ke ya go bona ne our second meeting 2019 so our second meeting ke he ke ba botsa gore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile wa phela it is believed to be hore ngwana o teng wa phela ebile o teng hona go seabe au ba makala so ya ba issue hore mo memorandum ngola ne ke gopetse hore sepetlele ba ire internal investigation before nna ke tsa this matter to the police ba kgone fa feedback gore bona ka dipatlisiso tsa bona ka taba e ke llang ka yona for molli wa rena ka ausi so ya ba issue hore legal team ya the Department of Health ha ke kra report to the CEO e ke submit le memorandum ko o re sefile ke CEO ke sa itseng hore leina la tlhokeha or ke no ba tlhoka ina na ke feta molo ro submit ebile he was the acting CEO by then so o ile a amohela memorandum di signature di teng mo memorandum o cause of ke buile le copy ke ba shile le di document tsa ding karno a re share di copy tsang other party ke le nna ke tshware di copy tsaka as evidence ya hore ke bile ka mo signature ya lena ka mo iteng le aka iteng ke he ba tlo tsantsha this matter ba fa reference ya ona iteng le ona ka mo sepetlele ya ona molato re bolang ka ona so from mo taba e ke history bar no health legal team e bo ya Department of Health no taba it is beyond us e tlhoka sepodisa ka mohare hore sire external investigation hore ka he lo this is a criminal offense ke here tomari involve subsidy involved after go romela memorandum of demand ko hospital so ke ba romela police station re ile ra fitla ra tlhalosa taba ya ba hore has not ever tlhalosa police station ho budiwa case eo e butsu ka 2020 it was first time ever who budiwa case because of according to information ke kreleng ko police station ke hore since this matter case asanga ya budiwa from 2001 up until 2020 nelo la case e budiwa officially because of how nya go di docket tsa yona this matter ha ona docket ha o tshikwa ka mo systeming ha ona mo kileng ho budiwa case maelana le molato wa mang wa khaitsedi Mapele yes se o boletse gore o latile ke maphodisa ba mmotsa gore go na le case ye e butsweng mabapi le tiragalo e diragaletsego ba motšea ba ya go motšea madi case ye a bolela go ka yona gore e be e butswe e bile a latileng ke maphodisa e ka yona ka gare ga di-docket ka yona ka gare ga di-file ke yona ke bolelang so kere a ka re normally ke be so most people a ka re ha go tla vene ko wena ya maphodisa I believe gore go na le case that's what we believe for once ho ema vene ka mola hora re gona le case e leng gore e tlo bodiwa khane a ka re maybe lo ho lebella kering background ya mama ka ho ya le ka mogolong gore e disadvantage ka teng so maybe ke advantage ile mba e berekisa
Oh yeah. he ba tseya mme ngwana le gore maybe sekolong I think a kgone gore a ka ya pila le go tlhaloganya dibuka tsela tsa sekgowa gore mo ha re bala re tsamaya bjang. So ya ba issue ya gore he ba mo tseya nna ka 2019 2020 because of ke ile ko police station ke requesta tokete yona eo case ene he dile pele ke colonel ke ana na itsamaisa case ha gona case e se le ya budiwa case ne ile ona e budiwa officially Alright. ka 2020 then case ya bulo case he bulwa go tseiwa madi khatlhanong le ngwana o go leng gore is believed to be gore o tlhokofetse ke ha o tlo kopana le mama go tseiwa madi then madi ko police station ke ra le tsona document tsa tsotlhe tsa tsela e ke tsamaile so ke he o tseiwa madi ke sa gopola ka ba tsere thulu mathe ka molhanong so the result tse o re tshokoletse gore di tsere about 8 to 9 months le hona re di pusha ka office of the public protector we had to ke ngwalle office of the public protector hore ke na le complain ka sepodisa mo leng gore se ke believe gore se delay case kapa it's either hona le someone who are protectiwang because of ha e tlhalosa mo leng gore ko hospital he ntse re nya ka file ya ngwana ile ka request file ya ngwana e exist ko hospital ya gore ngwana se la phela ngwana se la admitiwa ko hospital ngwana se la tlhokofala ngwana se la fisiwa ka phoso ha ke request file eo ke nyaka file ke creating ko hospital ke file e bolelang ke taba ya mama ya gore ho tlile maphodisa ke mararo file e bolela ka maphodisa mararo ke tshaba a re ka bolela ka mai ka madimabe ba babedi ba tlhokofetse Maphodisa. yes o mong o sa le teng wa phela gone ba le so ya ba gore mama he ba yo motseya mola ke yona file e bolelang ka nna ke nyaka file ngwana ba mfa file ngwana na file ka mospetele ngwana clinic ya ko serabela ha go teng ngwana a na file go teng so ya ba issue ya gore ba no e under spodisa Ke sa go tsene ga no. moshate Mama ngwana o belegetse kae ngwana o? ko Marapiane Marapiane kae? o sepetlele a ke tsore ke clinic gore ke sepetlele na ke clinic O belegetse ngwana ko tleliniking ya Marapiane. Karata ya ngwana wa gago ya tleliniki o be o ne le yona? nne ke na le yona ke re ke motsamaisitse ka yona ke misana ditleliniking tseo tsa a sale e feletse ko Mametlhake Ka tsatsi leo ka tsatsi leo ke misitse wow. That's birth certificate o be a ne le yona ngwana ne gago? seng ke se dire No seng go se dire ka 3 months. a wa ne seng ke se dire Okay. Boela ka mo go tate ka mo. Okay, le ka tswela pele gore ka moraga gore le ske la hwetša file ya ngwana ka sepetlele go diregileng. rile e are after growlore file ya ngwana ha iting ka mo hospital ka mola ya growlore is a challenge and then a file e tlhellang e thomo bolela ka maphodisa ka mohare gore maphodisa a bile involved in this matter so ka thomo believe gore hora re ho bile le thibelo ya ho phethala ha toka ka maphodisa so this thing ha ba salla ba itile so ke na hana gore it either hona le someone o leng gore wa protectiwa ka mothoko because of automatically ha yo tlhalla di result tsela ka mo di buileng di negative after plus 8 to 9 months e ba hore we believe or ke ha wa di negative there are certain government officials ba leng gore they are protect like rena le a social worker involved in this matter or processing the issues tsa adoption the adoption papers rena le o leng gore kwa Department of Justice o leng gore through Lena in terms of the adoption processes was involved so rena le the issue of a social worker e leng gore le yona e bile involved ile ya latiwa le yona social worker eo ka thoko tsa ka go tlo tseiwa statement a tlo ikarabela mo tiragalong ela ile a ira ka teng so ya ba the issue ya gore ho budiwa case go tseiwa di statement since case eo e budiwa currently le yona I think it's ka mokhoto Nke o boele ka molago se sika fale. Mama nako ye abuti a e bolela go ya gore ba go tšere mare gore a bae go a bapetša mohlomongwe le ngwana wo go thwego o gona wa phela.
wena o mmone ngwana o mmone ke mmone go mo lebeletse o bona ngwana ga go wena nkane o rialo o bona mo go yena ngwana go bontšha gore wena e ka ba wa ka o ke a mo fila ke a mmona gore ke wa ka ka moraga gore o bone ngwana wo ka matlho a gago mohlomongwe o be o mo sware ge e ka ba o kgweditše sebakanyana o ile wa te kwa jwang ba ganna ke motshwara o ga wa mokgwatha oya gone jwale o te kwa jwang ka moraga gore o mmone ka matlho fela o mo lebelele o be o te ikwe gore wo yena ke ngwana ka o te kwele jwang ke mo fetsa wetse ke mmone ane wetse ke eng illa ha mpona le ena de go ka mogo ne ntse ba bolela ke re na ntse a le mo gaufi le rena ke alla ngwana wo o tseba ka ga gabo mo a dula ke a o itse ka mo lapeng le ngwana wo a dula go ka gona go ya ka tsebo ya gago le maitemogelo mohlomongwe o adoptilwe goba wo ba mošupa go ba re ke mmagwe o ile a bonagala a le mmeleng mo motseng ka moka ba tseba re o mmeleng a be a belega ngwana kwa nnang ga ona motho a itseng gore sala a ba preg ba bolela gore ngwana o mo dictile na sena ngwana ana ngwana totally yena wane ngwana total mroka ya ke boele ka mo go wena ngwanesho a gone molato nna ke a leboga malome ka kapa tate sho o emisitše letsogo ganyane ko boele ka mo go tate ka fa nona le e nngwe ke lebetse go e thatša gona mo tsamaisong ya go botsisiwa ile ra ya ko mmengwana re ile o mmotsisa gore ngwana o adoptilwe kae ha karabo e tlhaelela karabo e re ngwana o adoptilwe ko sepetlele and then ya ba gore question number 2 e leng a ibutsiswa a karolo le yona e sa fa karabo le ngore ha e fitlhogo ya ba gore batswadi ba bang ngwana o wa ba itse na the very same answer o lar ha ba itse batswadi ba ngwana o ene kana go ke tsa mali di investigating officers ma CID so le bona after ho utlwa le taba tseo ha hona any action e leng hore nkile ya tseiwa hore if not o aswa high then o batswadi ba hae ke boma currently lo re tshwere ngwana ke tshwere ngwana ha ke itse batswadi ba so ngwana o thaka a kre how advertiwa di ngwana in terms of the adoption hona le advertisement ko leng gore go apply-kiwa go teng for in case ngwana o like re tle ka taba ya tletlebo ya gore ke human trafficking e bolore if eba ngwana o utswitswe if ke a mo itse ke le ka kapa ke gone gore a o hape ngwana o timetse maloba ngwana wa tlhokega so that process I think e tsamaisiwe and then ya re letsatsi le re lo tsia madi ke boditswe morago se re tswile ka mo officing wa ko police station ke botsa ke kgaitsedi ya molili gore no hape mama o ntshitse mafoko a mang ka mola gore ngwana o le ka se mo kripile ngwana a ntsha ke mama o fe o currently ngwana a leng ko yena gore ngwana wo le ka se mo kripila so ka kara lo re tabe le ka se mo kripila e broad go go kwele malome ba geshu a ke le amogeleng ke sa mathomo seng ka se dirang ke bušeletse ke re nna ke nna ngaka moremi ke tswa mo ga matlala ra moshebo mmago ngwana molli wa rena ke a go leboga ke leboga le malome ga go felegeditše gore le tle le kgone o kry-a thušo lenane go le thietša ke batho ba bangwe e le go gore ba re thekga ka mehla le ka matšatši ebile ba na le botsebi kudu go dilo tše dintšhi sa mathomo kgaetšedi yaka tiragalo ye ka leina ke tsorile o mang o eni Selepane tiragalo ye ke ya 2001 ka dikae go gopola ka di-4 tša o ka re ke September ke di-4 tša September ne okay
ngwana o re bolelago ka yena mo ka lebitso ke mang? ke tshofatso Joana. Okay, ke tshegofatso ke Joana. Ke moshimane ke ngwanyana? Ke ngwanyana. Okay. Ngwana o ge leshala le moisha tleliniking bothata ba gage be le mang? Na tlhakatlhakane a fisa. Be bothata be le phisho. Le ile ge le fihla tleliniking ba le botja ba reng? Ba mo fa Panado ke ena ba re biletse ambulance. Ba le fa Panado ba bitsa ambulance. O tlogile o sepetse le wena o tsamaile le ngwana la tsena ka gare ga ambulance? Ke tsamaile le yena. Alright, le ile ge le fihla ko sepetlele le fihletše kae casualty, le fihletše reception, le fihletše kae? Ba ra moetse ona nna ka mo diotong ka mo. Seo se gopolang wena o gopola ge le seno fihla sepetlele o tsena kae, ba go botša gore go diagaleng, le amogetše ke mang? Ke sister, ke doctor, ke ma security, ke le amogetše ke mang? Ke amoetse ke sister. Ya Ke ana tsere ngwana mo nna, so ra tsena ka mo hotong nna le yena. aga So ga morobatsa mo mpetong a ba busy le yena. go ya ka wena go bo lebeletše seemo sa ngwana o bo o se bona o ka re ngwana o seemo sa gage se tloga se hlobaetša? So ha ba mo lokela oxygen ena na hema ne mothuso hema na hema nyana ka mkhonyana mo. Ngwana ba sa heme ga botse. Ha Alright, o bone sister o e le go go robe ya go thuša. Ka gare ga ge sister ntše a le gare ya go thuša, go ile go fihla mo e leng gore go fihla ngaka ka gare, ke bolela ka Dr. Sekgowa. nako ke na le ena sister ola henza le busy ka ngwana ola, so o ntheila re ko nna go di bankeng ke emele doctor. Yeah. So ngwana na ntse a robetse na ka mokho ke moni wa ba. So a doctor ila itla batho ba la ba sa bisa ta ke no bana bana mfa diaparo tsa ngwana. Alright. Doctor ya ngwana, doctor e bone ngwana o e bone so ka mahlo wena? Ask you. A wa bona doctor? Sister wo a beng a go thuša o be a ne a nnoši goba go be go ne le ba bangwe ba bo sister ba be beng ba le gona e le go ba thuši ba gage gausu? Shibala na ba jika nna ke bone yena liwa. O bone yena a nnoši. Ka ge o re ba go file diaparo tše ba go fetše tšona kae ka warding, ba go bileditše thoko, ba go fetše tšona kae mama? O tswile ka mo hotong ka mo lamfa tsona mo monyako ke le mo partition. Ba go file diaparo mojako. Wena o no reng ge ba go fa diaparo o sa bone ngwana ga go wa hlatsela gore nnete se ba go botjang ka ngwana wa gago ke sona go ba lebaka la gore a go fe diaparo o rile ke eng yena? So yena o ntheila re ba sa emetse doctor nna mara ke maketsa mfa diaparo tsa ngwana, so ne ke tlhakatlhakane because le taba o mpotsa gore mama ka o tlhokofetsa ke re ke ba tlhaloseditse re mama ka mo sepetlele. Ke rela gore ge ka nako ya go fa diaparo o ile re o go fa diaparo ka lebaka lefe? A bona no nthare ke emetse doctor khopela gore tshwara diaparo tse mo re tlhobotsa ngwana diaparo tse. Okay. Tshwara mo wena. O ile o emele doctor o go fa diaparo tše di sware mo go wena. Alright, ke a go kwa. Ka morago ga go swara diaparo tše ka ge le emetše doctor e rile ge e fihla ya reng go wena? A se ke bone doctor. Ga Sala so- ke no bona diaparo tse le ana sister o fela. Alright. Poledišano ya gago le sister e fedile jwang? E fedile ka goreng? E fedile ka hore yana ntshitse tšhelete mo satleng sa ya mphare ke namele ke gae. Sister ga re o tsamaye o ye gae o se wa bona ngwana o filwe diaparo, sister ga ba go botša gore ngwana o robetše? A wa mbotsa. Alright. Wena o rile go fihla gae wa reng go ba e le go gore ba hweditše ka gae? Nna ke fitlhile go hae ka ba tlhalosetsa ka mokgwa ba mphileng diaparo tsa ngwana le ka mokgwa nna ke mo tlwetseng a robetse. So wa e bona a ke ya la ausaka kwale. So ke bona ba mora ba re ha wa re tshaba mo tlhalosetsa ka taba gore ngwana o tlhokofetse ene motho na bereka mo sepetlele boshiu o mo fetelise le bana ba ba buileng tseleng a mo fisa. Mapele ga itšedi go
fihla gae o re go riagetseng re ile ra boela sepetlele nna le ausaka o fihlile gae wa ba botsa gore o tlogetse ngwana sepetlele ba go file lebaka la gore why ba mo admita ngwano ba ntheile ba re ke tlele o mogolo ba ile o tlele o mogolo ge o gopola o bone mengwaga e mekae ka nako eo a ke sa gopola pele a ka ba bane mengwaga e mekae ya buti ke nagana gore ka ba 21 because of kwa 79 yeah by 2001 and Ashiana probably bo 2021 okay la ka e Yes. bušetša gape ka mo go yena ge wena le kgaetšedi ya gago le boela sepetlele le ile ge le fihla la tsenela kae la tsenela casualty goba la tsenela ka mola reception goba la tsenela warding le tsenetše kae ra motse ko la mo monyako o la ana a risa ko dineseng kwale le amogetše ke le security la le tšea la leiša mo go nago le bosister ee gona mo na le bo sister and then bosister ba re ge ba fihla go lena ba le tšea ba le beya ka warding goba go riagalang ba re beile mo ke ba re botsa ba re awa e tla le koloi ke ba tlhalosetsa ausaka ke re nna ne ke sa bolele wena bo sa kgone go bolela lebaka ile sone ke tlhakatlhakane bo hlakahlakane jwale mpotše mo ba le hlaloseditše le le kae ka warding goba le le gona mo dipankeng goba le le kae ne re le ka mootong okay ba ile ge ba botša sesi o boditše ke sister wola wa maabane goba go tlile doctor goba go tlile matron goba go tlile clinical manager or go tlile CEO go tlile ma o boditse ke sister e be ile o la maabane goba be ile o mongwe no le mongwe o mmoditsene se ola alright ka morago ga gore bana bešo le kwe gore ngwana o tshumilwe ene ebile ngwana o robetše le sa le gona mo sepetlele mo ke eng se lena le se dirileng go gopolang o ka re le se dirile a no nto re irile ke rela gore le rileng le no re go kwa la sepela la ya gae goba le boditšwe molaetša gore eng ka morago ga gore ba re ngwana o tshumilwe re ba botsisitse gore why ba mo tshuma ka re nna se ke saene ona mo ke saenneng ba ile go mo tshuma ba ka be ba mo tshumile ka metsi goba ba mo tshumile jwang go re hlalosetše yona kgaetšedi yaka bona ba no gore ba mo tshumile le ba ba buileng tseleng so o ba mo tshumile ka ge bana ba ba buileng tseleng ba ba tshuma ba sa dumele ba ya gae go ra gore ka go rialo ngwana o fišitšwe o fisitswe alright ngwana ga a fišwa go swanetše go be le dipampiri tše di tlatšwang sister sepetlele a tlatše pampiri ya go certifya motho gore o robetše lehu goba motho ga a robetše sepetlele re hlalosetša ke doctor and then pele ngwana a tšeiwa a išiwa mo go iwang go tshumiwa gona ke kwešiša gore ba mmušara ba swanetše go ba gona ka gare jwale potšišo ke gore re botswa taba shi ngwana o swele rena gone jwale re le ba family re ka se no tswa ka sepetlele ba sepetlele ba no le no botša ke sister lena la tsamaya sesila ya gae ra ya gae la se bitše maphodisa le semetsing la se ye go bolela le o mogolo wa sepetlele le semetsing CEO a se tsebe taba ye le semetsing wa be wa ya gae a go molato kgaetšedi yaka go fetile matšatši a makae le gae le tseba taba ya gore ngwana o tshumilwe ne le a mabedi ka morago ga matšatši a mabedi o ile go fihla gae o botša ba family ba reng ba family ne ba le busy gore tabe ne tlhakatlhakane re la funeral ya mama ka gore ba mmoloke sontaga bona bile ne ba ne go fetisetsa ngwana gore ba boloke ngwana ene mama ba mmoloke morago so ba nna le taba yore ba busy ka ya mamaka ya ngwana ba e bona morago
o ba family bona ba bile busy godimo ga seemo se e leng gore wena bo le go sona se tlakantšha le ko gore mmago o robetse ngwana o tshumilwe a le tsebe gore o tshumilwe kae ngwana o tshumilwe lena ga la saena a go ne pampiri le saenneng ngwana o tshumilwe ba family ba busy a go molato ga itšedi yaka jwa le putisho yaka ye ngweshi lena le ba family ka morago ga poloko ya mokgekolo mmago lena le ile la dira eng ka taba e ile bona ba tla ba go sepetlele then ba ya go kgošing ha ba ya go kgošing ba re bitsa a ba re bitsa so ba re bona ile ba sepetlele ne ba nyoko ka re ngwana o swile ka mistake bona na ntho ba ka e diang le ba nyoko gore family ya selepane at least ba iphumule ka something ya fella ile beao kana emapele ba botsa ba moshate ha ba tla ka gae ba re bileditse go moshate and then ba botsa ba moshate gore phosho tse di diregileng ba tekana gore ba ka lisha family ka something ka gare ga tiragalo ye ka moka kapa ka gare ga dipolelo tše ka moka ga tsona prof ke tiputšišo ye nngwe ye e leng gore ba ka se kgone go e yaraba goba mohlomong ba ka no e yaraba kapa le wena o ka no e yaraba le motheletša ka no e yaraba le kua gae gore ke pictura phapano ya ngwana ya miscarriage baby le ngwana wa 3 months gore kore ge o šetse o ba kukile o ba iša ka kua stofong sa go tšhuma ga o kgone go kwa phapano gore mara morwalo wo ga o lekane le wo kana ngwana wa miscarriage ke nagana gore it's ample a newborn and then ngwana wa 3 months o šetšane 3 months o be a ša thomile go tejela bo metepanyana jwalo so phapano ya ge o kukile morwalo wa ngwana wa 3 months le phapano ya ge o kukile ngwana wa miscarriage a ke tsebe man a di fapane dikala tše dikala di tloga di fapana kudu bana go ya ka dipetlele ke sa tsebeng ke sa nyake go bolelela sepetlele kudu ke duma gore lenanego le letle le ate re tle re be le o mongwe wa ka tlang a kgona go emela taba ya sepetlele a tla re botse gore sepetlele tshepidišo ya gona e jwang mara ke ne le kwešišo ya gore ngwana wa tlileng pele nako ya gage e fihla ya gore mme a thušege a šegofatšwe ka ngwana mo lefaseng ba mo tsentšha mo tabeng tša go tshuma ka morago ga mabaka a rileng ngwana wa belegweng a tšetšeng a ne kgwedi tše 3 a go kgonagale gore sepetlele se ka no mo tšea sa mo tshuma a go kgonagale ko gore ke mo ke nyakang go kwešiša taba ye gore ga botse taba ya gore ngwana o tshumilwe re ka se botse ke sister gore ngwana o tshumilwe re ka botsa ko gore ge molato o le gona sepetlele ba sepetlele ba tlo ipolela ene ga ba fetša go ipolela go tla ba le o mogolo o ba mo romang jwale ke kwa gore go sese gong jwale o re ba sepetlele ba tlogile ba ya mošate ba re ge ba fihla mošate ba re ba kgopela go leliša taba ya lena ya go lišana lebile le dikwanelo sese ao a sengere nne le dikwanelo lena le e feditše ka goreng le mošate so nna ke ba reile ke ba tlhalosetsa ka re nna a ke batle tšhelete so nna ke batla ngwana alright kgaetšedi yaka o fihlile sepetlele se re ba tla leliša ke bomang ba tlile mošate ba sepetlele ne bana le Mashilo ka re ke ena mogolo mo sepetlele e be e le CEO ya sepetlele goba be le clinical manager oba be nka o iša ne le group ya hae na le group ya hae ne le dinese le ene mara ke bone yena mogolo ka nako ye ba ya ko mošate abuti ba šale on your process ao alright ke ne potšišo mo ka kapa papa go ngwana o kae o tlhokofetse
papa go ngwano ka nako eo wena o ema o be a le kae? na ntse a le teng mara na le Joburg. And then ka morago ga tiragalo e diragetseng ya ngwana ka moka a senka tla ga yena. O tlile hae then ka mo tlhalosetsa ka nako ya mangho ya madine ba nyaka le yena. So Ke bolela a ke re madi ba mo gogile go ntjwa lo shetse o tlile a ke rabo. ya ke re ba mo hoile madi pele in 2002 ke ka go kereng ka mo memorandum of demands ke na le ke khopetse di result tseo tsa 2002 Yeah. sa 2020 ke tsa bobedi tse leng gore ke tsona tse re tshwereng di result tsa tsona tse leng gore ke na le tumelong ya gore a di a tsamaya ya it has been fabricated. Okay, a gona bothata ishe ka mo. Alright, khaitse diaka. Moshate wena o ganne ba spetlele ba tlile. File ya ngwana e kae? file ngwana hile ra ilata ba re botse gore bona ha ba e bone. Gona le mo ba moshate ba spetlele ba dumelang gore nnete ngwana o tlile go bona. Ba spetlele ba dumela Gone le mo ba spetlele ge lentse le ema from 2001 till today ebile o etla mo lenane golle ba dumelang gore nnete ngwana o fihlile go bona. Gone mo go ngwadilwe mo go bonagalang gore nnete ngwana o fihlile go bona because ke botsisha ka lebaka la gore ke referela balwetsi ba ka ditleliniking. Ge o refera molwetsi go ba le referral letter, then clinic ge referela hospital go ba le referral letter. Ge molwetsi a tšea ke ambulance go ba le se ba ka mo ba di paramedic ba stlatjang. So wena mama ke nyaka go tseba mo gona le mo ba spetlele ba ileng ba tloga ba bea bohlatse ba go bontšha gore nnete ngwana o fihlile spetlele. a ka ra o fitla ha o tswa mo monyako mola ke re ba ngwala Go gona mo go ngwadileng. nna ke bona ntse ba ngwalana mo monyako mola ke re o na le buka e kgolo e tshwarang batho bo botlhe ha o tsena mola ba ngwala mabitso sefane. Okay, jwale mpotse mo gaetšedi ya ka ke re ba re ngwana ga go robetse go na le mo go ngwadile go gona gore ngwana o bolaile ke eng, death certificate go bontšha gore ngwana go riagetseng ka yena bohlatse ba gore ke nnete ngwana o tshumile ke nnete gore go bao ba berekang ka dilo tša go tshumiwa a ba no tshuma ntho e seng ya ngwalwa motho o swanetse go tseba gore ke tshumilwe dilo tše kae gona ke eng le eng le eng. So ke nyaka go botsiša pele gore file ya ngwana wa gago e kae. nna ka tshwara selo file e setse gona kwa Ishe ka mola go papa o nyako e karabela. Thobela mo ya file o ka re tlo nyaka nna thata ka re ke yona ne ke nna ne ke tsene too much o fitlhella go tswa file e tswileng e bolela ka maphodisa. If re boela ko moraonyana kwale ke tlhalositse gore ke ile ka kgopela di-document tsa ngwana ko sepetlele, so ya ba gore ga gona even one document e tlhalosang gore ngwana ka tsatsi leo o tlile a tla ko tleliniking a tla ka mo sepetlele ngwana o tlhokofetse ngwana o fisitswe ntle le phoso ga gona any document le ko ofisi ya barekeng Abuti ema pele tleliniking ga gona bohlatse ga gona any evidence maparamedic ga bane bohlatse no document sepetlele ga gona bohlatse no document. Ke mang o mongwe o e le go gore o bone se se ka nnete a tšea ngwana a mo iša fao Ha a mo isa ke hona mo ke tlonya gore ke ise ka mo yena because of a kere ka nako e nke ye ka mo ga itša diaka nnete o išitše ngwana kua go batho ba ke ba isitse ko misitse ko teng straight. wa tseba gore ke nyaka go dumela gore o mmoešitše wa tseba gore why maphodisa a ile go yena a mo tšea ba ya go dira ba re ba ya go dira di-blood test tše abuti a bolelang ka tšona gore o di demandile. Secondly malome ka kapa there is no way ya gore re ka go dira di-blood test re se ra swara file number. that is why ke re ke nyaka go dumelana le sese prof ka gore
sa mathomo ge re bolela ka di-blood test re santse re tsebe gore re ya go testa eng ye e fetileng ye e linkang le mama if go sene a go ne file tleliniking mapharamediki ga go moangwadile go gona sepetlele ga go file ya go bontšha gore nneteng mama o tlišitše ngwana shu ngwana lebitso la gage mama o re boditše mo gore ngwana ke mang potšišo ko gore na ka gore dilo tšeo di-documenti tšeo a di gona ge re tšea madi ao re ya go ametšha lwama because a re ne file ya go tseba gore mo go tlile moremi a re nayo tleliniking a e gona mapharamediki a ba nayo sepetlele ga se nayo so le nyaka go goga nna madi a le nkgogang ona le ke rala gore wa bana lenanego le go ne motho o ba mmitšang gore ke motheeletši o mongwe o e leng gore ga a theeleditše mo wa ngwala ge ke se ne file gore ra ka tla go wena o ka se nkgoge madi o e ya go mmetšha le motho a seng atla go nna ge ba šala ba goga madi gore re file ya ngwana e swantše e be e le gona. Secondly, Prof, remember go na le statement mo se se bolelang ke se ka molong wa gagwe gore ba sepetlele ba ile mošate ke sa inyaka gore wa bona gona moo ba ile mošate ge ba fitla mošate ba bitša family ye sepetlele sa bolela gore go diregile diphoso 1 2 3 4 go ya ka polelo ya sese and then ba tshepišwa go hlapišwa diatla o hlapiša motho diatla jwang godimo ga eng ye e leng gore wena ga o e tsebe na ke ne di motheletši o mongwe mo o respondile or o commentile gore bana ka moka ga bona ba ba fišwang ka sepetlele go ba le signature ya motho a swantšeng a rwale maikarabelo a ngwana o a tšhumiwang wa miscarriage kapa wa ngwana wa belegilwego jwale potšišo ko gore wa sese wa tšhumilweng ka mistake ge e ka ba ke nnete o tšhumilwe ka mistake o saenetše ke mang molora wa gona o kae malome ka kapa wa bona ke na le nnete gore bašomi ba ba šomang ka sepetlele a ba swane le rena mangaka a setšo go ba le dipampiri le melao le dipeelano tše ba beelanang tšona ke ne nnete gore mmereko wa bona ba tloga ba o bereka ba o lebeletše wa bona mo go taba ye ya sesi e tloga e nyaka re tloga re tekamantšha le ditsebi tša molao ditsebi tšeo e lego gore ke tša dipetlele ke na le nnete gore this issue MEC ba santšeng ke ba e tsebile because a go kgonagale gore re ka dira DNA file se gona re o dira DNA kang ba tlhomphe ke araba mo MEC wa e tseba tabe o ile ya mo fitlhela tabe o e tseba gabotse o e feditše ka goreng MEC ke he ba tlontšha respond mola le legal team ya gore this matter is beyond them go nyakega sephodisa ka mogare e le respond to e tswang ka mo ofisi ya MEC le legal team ya hae ke tsela e leng ke tlhalositseng ka teng and then MEC o thomile go tseba taba ye ka 2019 ka 2019 ke submit a memorandum of demand yeah o tsentse o tloe o ya ko upper structure ko lengwe ke sona se se tlotseng final decision on the memorandum o tle be ro submitile a gro tlo fitlha ko MEC e be ho lori yena a o checke a o lebelle hore o tshwanela gore o tlhoka internal investigation
kapa o ro romela ko sepodising e be hore this is a criminal offense or bja MEC ye be ile gona ka nako yeo e be ke ne le nneta gore mo re bolela ka molato wa mammušo yes ke ne nneta gore baemedi ba mmušo bontši ba bona ba re thieleditše yes ke ne le bonnete ba gore ba tlo nyaka go tseba gore na ditaba tše di bolelwang mo motho ba santseng ke ba tšere maekarabelo ka nako yeo nke e be ile mang MEC e be ile mang mongaka MEC ha ba tlhalosa leina he quality assurance manager ke ena ne le scribe sa rena sa meeting ke ena na tlisa feedback in terms of what the upper structure se respond ya sona in this matter hore ke eng re sana le some of the minutes of the meetings tse neng di tsena le bona ko sepetele there was a day where ba thoma ba re indeed ntho e writing ke phoso and then re ya ko e busetsa ko di documenteng mo ho tlhokeng ngwana ha di document back in 2001 ho no ho berekisa berekisiwe di parking soft nasa berekisa di soft copy le berekisa di hard copy like di documents only computer this thing isingi di thomo ho ba ti because this thing it was very well planned ki duma o ka re ka founela sesi wa molli pele re ya mo go sesi malome ka kapa ke nyaka go ne ntho ngwe ke sa nyakang go ikwishisha mo go sesi le malefo a ntjala gare a sa nyaka sesi ka fale o khwetjagetse all right a so khwetjagala ga itse diaka o na le bana ba bakae ke na le fono o na le fo ngwana o re bolelang ka yena e be e le ngwana wa gago wa bokae le le wa bobedi e be e le ngwana wa gago wa bobedi ba mošate ba tlile ke ke ra le re ba sepetlele ba tlile mošate ba tle mošate wa gabo lena taba ye ba ile ba re ba sepetlele ga ba fetša go tsamaya ba dira eng rena re tloile ra tsamaya ba ke tsere bona ba e fenele ditsebang le ba mošate ga senke ba re bitse hapape e sena ba sepetlele ba tsamaya ile ba sepetlele ba tsamaya ba sala le kgoši ba geno ba ile ba dirang ka taba ye ka morago ga gore ba sepetlele ba tle mošate a ona nto ba e dirileng alright jwale botša nna kgaetse diaka maga geno ba ile ba dula ka taba ye go fihla ba emela mogala bo a etla no sena motho a nthusang ba ntse fela so ba usa ka ebile ena ona tsamaya emelela ona tabe o tlhokofetse ne le ena moholo a sankalanya ka moemedi sanka tšatši le lengwe la no tsamaelano a ka kua sepetlele la go nyaka ditsela tša gore bannanke le re tlhalosetšeng ga botse gore go diragetšeng o sala e thoala ke usa ka monnyane a ile o nyaka yona faile ya ngwana a kry-a masilo a mora a re ke tla e lebelela then re tla re o bitsa re tla go fa yona until now okay jwale mpotse mo kgaetšedi gore ka lebaka la gore ge ngwana a robetše a kere ge ngwana a robetše re ne magagabo re na bane go robalela dipetlele ge re fihla kua dipetlele ba re romela kua mmušareng wena o ile wa ya mmušareng wa ka sepetlele ba ba ileng ke ngwana mamolwaka a ile mmušareng le ena o sa ka wa tlhokofetseng o mogolo ke bona ba ileng ko mmušareng ba bara ba ke ba tlo ba botsona tabe ba ra wa ngwano a teng mo motho na bereka mo bosiu ke ana irile mistake e officer ngwana jwale a kere wa tseba ntwa ke sa ikwishishinshi malome ka kapa bona re bolela ka sepetlele re bolela ka moago o nne le department tše dintši ka gare mohu a ka tsene ka mmušareng a sengwadišiwe gore re amogetše mohu wa gore ka mo mmušareng lebelela ke di department tše 4 tše ileng gore ga dina a go mo go ngwadileng gore ngwana o fetile gona ke clinic ke ba paramedic ke sepetlele ke mmušara a go gona kere batlhompi a tlhokofala gore go be bjao
le dipampiri di timeletswe a ke re tseya ngwana meaning everything ka yena re tswalla gore e stable gore motho le mama ka re irang motho a sanga exista o okay wa tseba ye nngwe me mmakatšantši a ke re ge ngwana a fetša go hlokofala yes ngwana re tšea dikarata tša gage re di fa mmage yes ba go file tšona a se ba mphe tsona a se ba go fa tšona aowa ngwana o le reng gona le solang gore ke wa gago kwa date ye wena o belegeng ka yona ke wa ngwaga o belegeng ka ona goba ga o tsebe matšatši a gage a matswalo a itse ngwana o le rego ke wa gago potšišo ke gore na ge le mmotšiša gore ke waneng ke wa date ye wena o belegeng ka yona goba kwa ngwaga o belegeng ka ona tšatši la gage la matswalo la le tseba ke a letse yena ngwanoo date tše ba di bolelang di matcha le tše wena o belegeng ka tšona a di match di fapana ka kgwedi tše pedi tše tharo di fapana ka a ke sa itse gore ba lele kwa eng mo DNA mo la re dira mo ya ka kua go tate ka ko di fapana ka mengwaga o ba mo iretse he ba mo irela document empša ba mo iretse document empša under new names new years e leng gore ko yena e re 2004 mola originally e e le le wa 2001 a ke re o fabricated document ke yona e tserweng ya erasiwa and then go lokela document empša motho le gore re bola nthoela re boa re phedisa eng so ngwana wo gona bjanong e re bolela so o na le birth certificate ye e tshwereng ke mmage yes empša o tshwere new document go ra re any document tse di bitsang ka yana it's just a lie wena abuti ge o lebeletše mme o lebeletše bana ba gage ba ba leng gona gone jwale o lebeletše ola o bona eng ke bona ntho e wane mongadi a kere le nna ke na le ngwana wa mošimane la tsamaya mola ba re o tshwana le papane so wena go o lebeletše ngwano le bolelang ka yena mo le ka matlo o lebeletše ba yes ba tshwana mongadi ba tshwana le nkare e re ke botšiša potšišo mo go mama ge o gopola gabotse kua sepetlele ge ba re o sepele o gopola o ngwadiša gore o ba fa di-phone number gore ba šale ba go founela ao ga ka ba fa seo seo se gopolang o le sepetlele o gopola o ya mola ba go bulela faele ba mpuletse faele ene faele bona mo bona ne ntse ba di tshwere le maphodisa la ntse ba ngoga madimola ne ntse ba tshwere faele mo bona no maphodisa a ke ra tlo swara docket ya bona then re go na le faele ya sepetlele go na le docket ya maphodisa go na le faele ya bona ke madi a le reng ba gogile ka 2002 a kere di-result tsa 2002 tse since ke di kgopela tsa molora a kere ke re bola ka di-result tse 2 yeah ke tsa 2002 tsa 2020 ne and 2002 tsa 2002 tse ba rile ngwana o fisitswe ka phoso le bana ba ba fetileng ke ha ba tomo tseya go tseiwa madi a kere obviously sentse e linke le file ya ngwana ya ka mosepetlele e tlhalosang gore ngwana ke investigation ke inquest ke docket e buleile automatically maphodisa a na le tetla go ya le ka khoto e kgono ba fa lengwalo tetla la ya ka mo sepetlele ba kre file ya ngwana gore ba kgone go itse gore go iragetseng ka the issue of ngwana o tshwana le he ngwana a kry-a tlhokofetse go tshwanetse o iriwe postmortem ga o iriwa postmortem mo lebakeng la gae gore go check gore what might be the cause ya gore ngwana o a ka ba a bolaile keng tlhokofetse naturally or go na le motho mongwe a tshetse poison di-process tse bjao a seng ke di biteng wa tseba nna nto e mmakatšang ke e tee ye e leng gore ke nyaka go ikwešiša mmago ngwana ga go šuba re o robetše o botša bageno o ra re bageno ka mokana ga bona ba no gomola ba homotse ka moka ba no gomola profo ke nagana gore go tloga mo o dulago gona go ne le lapa le lengwe e no ba lapa la modimo
nka no go fa mohlala go nwele go o lebeletse sesi tiputšiše gore ge e ka ba ga bosesi ka moka ga bona amporo ba swana le yena ke eng ntwe e ka diragalang jwale mare ka kapa kore a ke gane modimo a ka se rie gore ka gare ga family ka moka re no ba so motho o ba le ba mmamogolo o ba le ba ga botate banna mo go neng lehu di-family re santse re thušane profo e direga ga moremi motlho mongwe le ga maubane fela ntwe o e bolelang go ne family tše dingwe di no dula ditekeme di ne di nnoši a ke re wa bona le ausi wa modimo go nualeng ke be e le gore ga a le mo go nuale go ne a buta ge wa mmamogolo wa ge gore wa ramogolo wa ge wa leng kgauso le yena mara wa mmona šo o noši bile o tsamaya le monna fela wa kua thoko kua ke mathata gape mo malapeng a di-family tša go se kwane tša go se ratane tša go se nyakane tša go thabela ge bana ba bangwe ba wela ke madimabe jwalo le jwalo wa tseba a nke ke botšiše se se potšišo ya mafelelo se se la mafelelo ka 2002 maphodisa ge ba tswalela molato ba ile molato o ba o fetša ka goreng nna sala ke no ba bona gona mo ba ntse re fela malome molato ba ile ge ba o tswalela la mafelelo ba ile ba re ba o tswalela ba ile ba o fetša ka goreng molato o feleng ka ona ka go lebella situation sa mama ke re nna ke tla le ena ko hae ke kgone go bona gore go iragala mo a tlhamboteng le nka ora ka re a tsamaya prof ko bontsha ko mama nnang ko teng maybe ka le o ka tswa o bua hona le ke di engwe e rothang ka seemo se a leng ka mara sona and then a kere re na lore re ma Africa gape ko dimo re na lore dithari ya bereka ditaelo di a bereka gore ro batha ka mhlala phantsi gore bothata bo ba haubo lore ke re ke a ema gore o no ba stand still so ke nagana gore mo hona le something happen between family ya because of re balatile I myself ke ile to different names tsa family tsa hae ke ba tlhalosetsa ka this matter ka nka se tswetse molato go pele ntle le maloloko a habo a itseba a re ba involve e be part ya se re sira ba ba bona ba re ba mpotsa mafoko a re ya why do thomanta gole so ntwe ka le fedile e tswang ko yona e fedile ko bona ge ba bolela ba re e fedile ka gore ba no re khale e fedile hora ka mogola e nyameletseng since go tseiwa di-DNA tsa molora le mama ka 2002 ya ba lora ha go sa tliwa selo ha ba kry feedback ne ya ba gore tabela ya nyamela a kry re lebella pele gore her sa tla fobeke o tlotlana re tsa 2 weeks o tlotlana and then he o sa tero re tlatla go we o no tshwana le kry don't call me I'll call you hora re wena tsentse nne ko o ska phone until nna go phone ke nana re ke se mo se leng gore le bo khaitsedi go ya le ka seemo se se rileng ka teng ke ntho leng gore ba tlhokile an advisor o ne tsentse a ba push or no a ra tshwanna o ema tekano a sebaka se sa go feta maybe 2 weeks re sa ire follow up mo this matter agree sometimes these issues di nyaka follow up and remember ka tiragalo ya ngwana mmago o be a hlokofetse ka sepetlele ka yona nako yewe so that means focus le botlhoko bo be bo dutse godimo ga mmago bona mo e leng gore tiragalo tše family ile ya imela ke ditlhaloganyo le responsibility ya wa tseba malome ka kapa nnete kgatelelo monagano e bile gona sa mathomo ge motho a fetša go hlokofalla ke ngwana e bile ba tšea ngwana ba motshuma go swanetše go be le a process of counseling ke number 1 ya bobedi moagola wa sepetlele o khotse ba bantši ke mo bona mmušo o hira batho motho ba mo hira gore a be mo la reception ko gore a ngwale di-file ene doctor ge di nyaka di kry le di-sister so a go kgonagale gore file e timele ngwana ge ba mo iša mo incineration malome ka kapa mmage santše a saene doctor santše e saene santše go be le di-fingerprint tše di bang gona ko
moagola wa sepetlele a gone motho a dirang selo a ne a nnoši faele ye tee e ketima godimo ga matsogo a batho ba bantši ngwana a ka se tsene ka mmušareng ntle le pampiri goba faele e ngwadileng ke doctor ya go bontšha gore ngwana o re mcertifaile gore o robetše ba mmušara ba ka sentšhe stopo go sene pampiri ba go fang yona ya go bontšha gore stopo se ba se lokolotše faele yela re yang go e kry-a ka mola e swara nto nngwe le engwe le engwe e leng gona alright mama ba motšere madi ke molora ofe o ba tlo tsebang gore ba go tutsa madi a mama le wona because a re ne faele a re ne tracing record ye e leng gore re a tseba gore ge re tšea madi a re ya go ametšha le leng malome ka kapa because we don't have a tracing record ye e leng gore re a tseba gore okay re tšea mama molora wa ngwana gage o ka mo bana ba ba tshumilweng ka nako yeo ba tseba sepetlele ke moago o mongwe e leng gore malome ka kapa go nyaka information ka botlalo o tlo e kry-a ge re ka sepetlele ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama e išitše ngwana go be go tsene staff sa batho ba bakae re tlo e kry-a ntho e gona ge re ka ya tleliniking ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama a reng yena o išitše ngwana go be go tsene batho ba bakae re ya go kry-a gore be go tsene batho ba bakae re go kry-a re be go ne di-doctor tše kae tše di leng gona ge re ka mmušareng ra go nyaka go tseba gore be go tsene batho ba bakae re ya go kry-a dilo tšeo ka mokana ga tšone a ke kwešiše lebaka la gore wifi le itimetše alright a gone molato re tlo bitša ba sepetlele ba tla ba ikarabele taba ya bobediši mama o ba file go ya ka polelo ya gage o re ke ba file khathi ya ngwana faele ke tepone ke e butše ke ile sepetlele ka ambulance wa bona ge nkebe mama a ile sepetlele ka koloi be ke tlo re ga a fihla ambulance malome ka kapa ge e tšea molwetši ka gae a fihla sepetlele sa mathomo o fitlhelela ka casualty a eme line because motho go raro ke emergency and then go raro sepetlele a gone sister ye e fetšang go bona molwetši neng noši ntle le gore molwetši a tla bone ke doctor taba ya mama e tlo ba lenanego le leng le legolwanyana go le thuša re tlo le thuša mara e tlo ba lenanego le le tlong go ata re tlo sepela tsela e telele kudu godimo ga lenanego le la thušo ya mama gobane re swanetše go kwa mahlakori ka mokana ga ona re palela ko go beya sepetlele molato ga jwalo ka lebaka la gore re nyaka go kwa lehlakori la bona gore bona ba e karabela ka goreng mošato wa ga bo mama re tlo kgopela gore o tle o re fe bohlatse ge ba sepetlele ba etla mošate go ba le motho a ngwalang dilo tše re di bitsang gore ke di-minutes tša dilo tše di bolelwang mošate di-minutes tšeo re tlo di hloka di-minutes ke bohlatse bo bo sepela le roll call ya gore go be go ne mokete fa mantšo a ba boletšeng ke lentšo la gore le la gore ge re le mo lenanego le go ne le motho a ngwallang di-minutes gae gore ge ba ka nyaka di-minutes tša letšatši la lenanego le ke ba fe tšona re ne le tša audio re ne le tše re di ngwalang go taba ye e kwiša bohloko gobane go ne bana ba belegweng ka kua sepetleleng se sa ga borena ebile le kgolle ba godileng ba leng di-doctor gona ka mola gare ga sepetlele sela bangwe e le go di-lawyera gona ka mola gare ga sepetlele sela bangwe e le go barutiši gona ka mola gare ga sepetlele sela ka nako ye nngwe re ka sola sepetlele bothata bašomi ba re šomang ka gare ga moago wa sepetlele re swanetše gore ge re šomele setšhaba sa rena ga botse malome ka kapa ke nyaka go lemoša ba gešo se sengwe death certificate ge e šala e tšwa ka morago ga bohlatse bo re botšerego go tšwa go doctor a file ba mmušara le bona ba tladitšeng ba tšeang pampiri tšela ba di išang home affairs ba kgonang gore printela death certificate
go ka ba boima gore nna ke le so ke no ya ke re moketa o robetse dirang death certificate ba e dire because ba nyaka go tseba gore what was the cause of death motho o bolaile ke so go ba mme o le so o sa tsebe ngwana ga gore o kae nnete o bolela gore ke tswa clinicing ba mpha ambulance ka ya sepetlele wa tseba godimo ga thuso ye ba e fileng mama godimo ga ngwana wa gage e be ile thuso ye nngwe e botse kudu gore mama o tsere ngwana a mo isha clinicing immediately ba gona go kwishisha gore this case a se ya rena a re refere ngwana ba bitsa ambulance ngwana a tloga ka ambulance a tloga a fitlela sepetlele ke kwishisha gore ba clinic le ba paramedic ba bapadile role e nngwe e botse e golo kudu a se pleke re ka hlokang bohlatse ba gore nnete ngwana o fihlile go bona gobane go batho ba o ga ke bone molato ga ile gore molato o gona malome ka kapa mama dipoelo tša gago tšeo o tšerego madi ba ya go tutsa molora o ile wa nka wa ba botšiša gore molora o ba yang go ututsa ko mofe a se ke ba botsise okay ka morago ga gore ba go file dipoelo wa se ba mpe tsona o sa di emetše le ile la ya la go botšiša gore dipoelo tšela di tlo tlaneng ba le bona ba tla mpotsa okay potšišo ya ka engweši gane molora o ge ba fetša ka crimination or incineration ba o bea nna ke mo ke sa itseng mo a gone molato ba kgoro ya lefelo la maphelo ba tlatla ba e karabela go tsona re ka se kgone go araba go tše dingwe wa tseba why ke botšiša potšišo e malome ka kapa ke kwešiša gore ge re ya ko crimination re iša motho wa borena ba tlo re fa molora wa rena but if ke dilo tša sepetlele mo gongwe a ke re letsogo lela ka lebodile ba save bophelo ba ka ba swanetse ba le khathe mo lebodileng gore ba kgone go save le leng gona ntane ke kwešiša re ntwe ba ka se be for ba emela dilo tša go swana le bo di DNA a ke tsebe mara ba tlatla ba e karabela case ya buturing ba ibutse go ntšwa le ba ile ga ba ibula ge o e bala wena o kule e reng ke tshwere le pampiri ya teng mo case number ke human trafficking but then bona he ba e bia the statement se reng statement se se le mo se se ngwadilweng mo case number mo statement se tlhalosa taba gore this is o ka mpalla sona statement yes moshate okay pero no tsena ka mo hare ka ere ke thome from kaofela ya ke nyaka the statement se se ngwadilweng from ko police station re go gore maphodisa bona ba reng ba re office of the station commander dated 1 tsa kgwedi ya bo 2 2020 case number 119/01/2020 ere detective sergeant Smamang detective constable Mamang e working salina la client eni Slepane ere dear sir or madam status of the investigation Mamethage case 119/01/2020 human trafficking. The current status of the investigation in the case that you have reported to the South African Police on 31 January 2020. Mark with X. Status of the investigation e explainer to hore ka no fa di case le polisa le di number tsa di personal number tsa go mmereko is data only in terms of human trafficking. Lo number the issue of human trafficking eba sala ba ibula as a human trafficking. We ile wa phone already professor concerning this matter. Ke he ba tlhalosa gore statement sa bona se feletse gona mo ona mo a sebe ka kwa gore ga botse mo gore kona case ke case ngwe serious e leng gore like there is no way gore statement is kana ba ka mo go seleng ka gona
ya se felletše a ena molato le ile la felletša e le gore le founela di-professor di-professors he di tlhalosa concerning this matter ka mokgwa o ba tlhalositseng gore this matter is too complex or too difficult ya ba gore it was the fixed case ka mokgwa ne ba tlhalosa ka teng ke first case e leng gore e thoma go tlhagelela ka mo nageng ya rena in terms of taba tsa bana gore for time being e nne e classifiedwe as human trafficking ka e le gore o ka re e sa tlo ba gape le dintsanantsana ka mogare ga yona case so ya ba the issue ya gore ke hate obodiwa now we expected or maybe ha case e butswe a gre case e butswe go tse di statement from both parties tse tsotlhe tse leng gore ne di involved whether the witnesses le di complainants le balatofatswa everyone o file statement a gre after toketeo le investigating officer a tswala investigation ai o e romela ko court and then court it decide whether this matter should be tried ka mo court or matter wa tsholla ele lo hona if ever wa tsholla but is in writing gore molato wa how there's no how o tlotsana court due to mabaka ke ale currently a gena pampireo e mpotsang gore why case le sa tsena ka mo court I think it's in ka mo court from 2020 up until now so no ro se ka molato mo fe ile gore faela ngwana ya gona ke ho thusa mama ka moggo pitsentse golo ke utlwileng hantshi le hanyane e thusa batho ba bantshi go fatolla go feta ka moggo nna ke iputseng gore ke fatoletse ka re ke na le tumelo gore a ke ra ka ya ka national advocate ba bueledi ka helo re go ba le dikobo di mahetleng sometimes o na le disadvantage ka motabong tsa semolao yeah so nna thuso e ke kgopela mama ke go bona mama ngwana wa hae a buile a mo kreile and sepetlele se bolele gore file ya ngwana e ko kae because of file nna ne se timanta a se file ya maphodisa tleng a mararo a tlotse ya madi ke yona di immunization card ya ngwana eo le death certificate ya ngwana le death certificate ya koko ana death certificate mama hae currently so from 2001 until now so ke some of the documents tse ke di requestileng ka mo gore di tlhahelle azanga di tlhahelle go na le buka ye nngwe ko sepetlele e bitswa BI ge motho a tlhokofetse e tlatsa ke doctor le nurse ke kushitsa gore if ke nnete ngwana wa lena o bone ke doctor o swanetse go ba gona mo bukeng eo ge ile nnete e le gore o robetse o bone ke doctor o swanetse go ba gona mo so ge ile gore ga gona mo bukeng eo ke mo re tlo ba le problem ene ntongwe ile ngona ke gore ye bohlokwa malome ka kapa re swanetse gore re ye go nyaka o mogolo wa maphodisa ka tlang a emela taba e re swanetse re tle re nyake o mogolo wa sepetlele ka emelang taba e re swanetse re nyake o mogolo wa naga ka emelang taba e sa mathomo se se ka se dula sa tsebe gore ngwana gage o kae ya bobedi ngwana ka se dule ge ile gore wa phela sa tsebe gore mmage o kae ya boraro setho sa se ga ga borena ga se dumele gore re boloke bana ba ga borena ka go ba tshuma gona mo e le go gore go tswa go tšeru madi a mama ba ishitse molora ba ile go cheka molora gona wa ngwana wa mme re swanetse re tsebe gore ke kae ka gore setho sa se ga ga borena se re rena re boloka ngwana ge ile gore go ne le phoso a go bue di result re kgone go kushitša gore nnete na ngwana wo nnete o ga se mmage go ba ke mmage ene gona ke kushitša gore bana bao e le go gore mogala wa geshu ba isha ko ba ya go ba tshuma ba bannyane a ke tshepe gore ka le lengwe la matšatši mma go bona a ka boa re o nyaka di DNA malome ka kapa o nkwa ga botse malome ka kapa ngwana wa gago ge o šala o mo isha gore a ye ko incineration there is no way ya gore o ka tla wa bua ka morago wa demanda ntwelang gore go be le di DNA tša gore ngwana o la ke nnete be le wa gago na because sepetlele ke thuša batho ba bantši ba ba tswang sepetlele tša go fapana
ge ngwana a se no fetša go belegwa ge e le gore ngwana wo o robaletše ka mogare ka lebaka la gore motho o molo mongwe o kgona go ba le malwetse a rileng ba tšea ngwana ga go ba go bontšha ena ba re shu ba bitša ba family ba re ngwana o robaletše ke ngwana shu ka lebaka la seemo sa ngwana o ka mokgo le mmonang ga se wa ka yang gae re saineleng dipampiriši di re motšeeng re mo iša pleka gore there is no way ya gore mmaga ka boa ka morago a re ke kgopela di-DNA so ye ke ya mama ye go tla be go tlile jwang gore yena molora wa ngwana wa gage ba o beye ya bobedi mama wena taba ye ka ge go tshwentse nako e telele ke kwile o bolela lentso la gore le kokwago le mmago ga ba mo riela death certificate a re bolele ka leeto la mamago lona e bile le le jwang ka poloko ya gage ba le file dilo ga botse ga go ne mo ba le shaeditseng gone dilo tse bjang a kere mama o robetse ee ba le biditše as family a kere la tla la bona mama a kere la bua la mmušareng wa sepetlele a kere la molaelela la mo tšea la mo iša mmušareng wa lena le sepetse ga botse a kere tsela eo ee o re sepetse ga botse mara se se ganneng ke certificate ile ba lebelela mo motho a mo saenetseng ba re o mmethile mokabelo certificate that's why ba sa kgone go se dira lentso le la gore o mmethile mokabelo a ke le kwešiše ga botse o kompiele lona ga botse ba re mo a ngwadile motho a teng ka re ile ka yo senyaka ko mašiu anta ba re ke ye majwaneng ko a maskrala so a maskrala ba re ba ka se kgone go se dira ile pampiri ne ntse ke tsamaya ka yona ba rawa ba bona gore motho a ngwadile mo ke mama mara ga sa bereka ko mmušareng so bona ona gore ba ka dira certificate seo okay and then a go no re ba ka go riela certificate eo file ya mmagwe kae e gona yona file ke mo ke sa itseng gore ka file ya koko yona ke yona ke sa tsenang too much because of ke feditse ke kopana le motho na tsere maikarabelo a gore ke yena pateletseng koko ko mmušareng e le koko mmemolile ka he lo re na sa tsene society no sna society sa tsena so ya bo gore malome a ikuka ka bo yena ka mokgo a mo tlhaloseditseng ka teng a ikuka a patela a di all funeral arrangements so from there on ha ntlhalosetsa malome a re o ba shile le molaetsa gore ba tsamaye bo feleletsa ho irang ho yo kra ho ya go tsona di issues tsa go mmušareng go kgone go kreiwa di taba tsa bo di death certificate so since from mo ke he a tlo kra taba tsa gore he motho na bereka mo a sa le teng tsentse go majaneng kwale a panthilona go ba mmusang ko teng ka mogho a e bolelang hona bano currently so malome hona lo a tsaya maikarabelo a gore dipoloko tse tsotlhe tsa koko o a tseba ka di funeral arrangement mara ke tla ba ke he lo re le yena ka moletla gore la hae gore death certificate e tlhele ha e tlhele ya koko re tlo ishala marago mara taba kgološi taba e ya ngwana diaparo tša ngwana ga go tse ba go fila go tsona o ile wa di hlatswa ko sepetlele o ile wa di hlatswa a se ke di hlatswa wa ile sa tšee diaparo tša ngwana o because gore a re di na le tšhila ya ngwana o le rie DNA le ngwana o lena le solang gore ko wa gago di sa le gona nna bila a di sa le teng ga di sa le gona go na le ye nngwe gape še yona ngwana wo mama o wa gago ke nyaka kore wa tseba nto ke sa ikušinši malome ka a ke re sepetlele ge ba šala ba ethwala ba etla gore re santse ba dumele gore ngwana wo nnete re mmone ba ka se no tla ba sa dumele gore nnete re mmone e mola go papa yes that's why ne kere on mo di progress meetings tsa rena le sepetlele
go bile le mo bantshang polelo ya gore ntho e iragetseng ke phoso ka nnete ba e dumela mara ba sa dumele ya gore ngwana o la wa phela ba hatelela ya gore ngwana o fisitswe ka phoso ke nyaka gona mowe go ne mo ba engwadileng in writing gore no ngwana o nnete ke phoso gore motshumile no ke ka go kere ne go tseiwa le advantage on the other part ya gore batho ba ha bana moemedi ke ile ka ngwalla nthwenye bo ramolao ba South Africa ke he ban referela to pro bono ke ile ka ba tlhalosetsa ka taba re na le taba shiona and then bothata gore tšhelete gore ka kgona gore le patele ha ite so ya ba ho le hona le di-document tse ba di romelang tsentse di tlatsiwe di-document tseo di re bethile ko pele kwa le mo leng gore di thoma go botsisa ka mmangwana gore mmangwana o ena bokae a month so ya ba le gore mmangwana ha a bereke tšhelete e leng gore o e lebeletse ke ya di-grant tsa bana ya ba le gore since e ema gona ka mokgwa mo tabeng tsa babueledi ba bang ba ileng ra bolela le bona ba ile ba nyaka tšheleteng e leng gore is too much for us gore a re ka re no a re ka ba approach bona they are willing to help but in terms of letseno le ba le nyakang le above and beyond di potla tsa re up until e fella mo nna ne ke expectile gore after go budiwa case e tla tsena ka mokhoto and then khoto e kgone go itse gore taba e hestile so e tlo itsamaisa ka tsela e feng ka he lore yona ke re le yona ena le di act tse leng gore e na le tsamaiso e tsamaisang ka tsona so nna ke believe gore SAPS e re feitse ke believe gore why ke re feitse ka go lemoga gore some of the members tsa bona ba bile teng mo kamanong ya go tseiwa ha madi ha 2002 and then to ka zanga ya phethara from mo and azanga ba boa batla ko mama ka he bare justice too long denied is justice delayed so e ba hore ha ke khopela thuso ko wena o le ramolao mo lo ro ka nthusa o fetsa o tseya nako gore ke fetse ke fellwa ke pelo le ditšhelete tsa hona mela le di transport hora re ya playing a delaying tactics ya gore le nna ke fetse ke fellwa ke mata gore ke tswele pele ke ka ho leng gore e feditse e re latlhela mo leng gore currently re na le dipampiri tsa ko Office of Health Standard Compliance le tabele re latlhela ka mo bona ko National Office ha ba responda ba re bona ha ba dile ka di matters tse di leng over 2 years ba dila ka di matters tse di leng ka motla sa 2 years ke la lona lengwalo leo le letlanko Office of ka mo go ke fetsa e bolela kana le office le lengwalo la ko Office of the National Commissioner ka yona taba ya tletlebo ya rena le di delay tse ntse di diragala ka SAPS up until the result tsa bofelo tsa 2020 di tsene more than 9 months le ona di tswile because of re feditse re ntsha sekgalo ko officing ya public protector ya be le ona di lo ka re di thoma go nya ko rana and then the result tse le he di sa tswa di tswa le a re sana tshepo gore tsela di tswileng tsela ke tsona ka e go le gore re believe gore this matter go ya ka ke mmono wa ka ha ke re e bjao ke gore if at all this result he tadi positive automatically SAPS Social Development, Department of Justice, Department of Health automatically ba hona le link ya involvement during this matter ka holo agra social worker o na le part e tshamekileng under department a berekisa lena la department go ira fraudulent ya hae na ira ya go adoptisa ngwana go spetlela ka ra go adoptisiwe ba ke nahana ke gona ka mokgwa fitleng ka teng ya a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu re a leboga motheletši o mongwe sho a ke batheletši ba commenta jwale motheletši o mongwe o re ka kapa batho baki ba hloka DNA ya private ye leng gore e tlo ba ya bona not ya government sa bobedi ge ba ya kowe ba tšee sesi ba tšee ngwana
ba tšeele mmage o e leng mmage gone jwale e be ba bararo, and then ngwana wo ge e le ya private government e sa tsene felo e tlo kgona go tšwelela ga botse gore mmage ko mofe between o le ola. A gone molato felo re topa motheletše go 0658582771 MCRS mo moyeng dumela. MCRS dumela. MCRS dumela. Kakapa kunjani? Sikona kunjani Mahlangu? No professor lapho. Ukuzwile ukulalele. Professor SAPS. Yeah. Umsebenzi uyawenza. Yeah. Then Department of Health umuntu ukuthi ubhubhile efutas ucertify ngudoctor. Yeah. And then the file must be kept with the hospital. And then when I'm certified death, udoctor contact the nearest police station. Amapolisa as azobuya amapolisa lapho then nge-instruction ebhalwe lapho ngudoctor i-case ngiza lapho ubaba lo ukhuluma into kune case esiyibiza ukuthi i-inquest and then kune ukhuluma nge-human trafficking. I-human trafficking fanele kube ne-complainant lapho, and then inquest is a state aspect. Uyangizwa professor? Mahlangu. And then if you umntwana uyashiftiwe ushifta from what uya ku government mortuaries the nurse kune form lapha eligcwaliswa amapolisa silibiza ukuthi SAPS 180 accompanying the body where to mortuary. Yeah. Yeah, it was fanele zibe khona lapho. I-human trafficking kuba ne-complainant not the state. Umuntu ovula i-inquest ujamela state ujamela amapolisa fana ne-mad. I-state versus ama-accused ama-suspect. Manje Mahlangu indaba le yokuthi asithole ifile kumele singayisebenza njani Mahlangu? Bona ne the doctor who certified bamde kufanele ifile bafule ifile lapho, and then the statement esibhalwe amapolisa if it happen emami truck the nearest police station naso idoctor le izoba khona iyafayelwa lapho bayidosa yaka 2022 police station. That's good. Bathi police station azange kuvulwe ilokha nje i-case ivulwe after ivulwe ngo-2020 ngo-2020. Yeah, and then if it is human trafficking then so ukuthi human trafficking uthatha umntwana lapho khunye ukuthi uyamenasa human trafficking ikhona, and then i-section 12 yomthetho osekelo South Africa is police ithi freedom and the security of another person. Amapolisa wamsecure njani umuntu ubhubhile, so bhala ama-statement lapho, then the file must be kept. Yamapolisa esidokethe kept amapolisa bayibeka ku-file, and then e-hospital ama-file ethi doctor then benza ifile lapho i-doctor certify the date, then if uya ku-cremation then isindu asivumi ukuthi umntwana acrematiwe. Yeah. Asivumi. Professor investigation yakho ngiyo. Sibonga kakhulu manje. Yazenzani ini? Buyela lapha e-hospital. Yeah. Nithi ngikhophela the file ka 2022. Yeah. Then niya state ukuthi umntwana lo i-fetus leyo or yini, then what happened zoyithola, and then if amapolisa akwenzeki ukuthi amapolisa umuntu wabhubhela esibhedlela angabizwa akukhoneki sikhona e-police station bayoyifayela into lazilahlwa amadoketha akalahlwa ayafayelwa abekwe etracing ayaclearela ngama yes. Siyathokoza Mahlangu. And information lapho isaphumela phengulu, and then idokethe baya withdraw ku-justice withdraw what provincially. Siyathokoza Mahlangu. Isazoqhubeka ngiyathokoza. Siyathokoza papi. 0648582771 0648582771 at 13 minutes to 12 o'clock. Lena na go kipitšentše kgolo gona ka fa ka Motse Community Radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96.3 na ba 3 FM. MCRS mo moyeng dumela.
Thobela ka kgatsho. thobela re gona ra lena wa gamagametša papi ga ke go kwe gabotse wa rra ke kgopela re o eme gabotse e se go fao ke a feta 0648582771 mutse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96.3 FM go ya ka wena o le motheeletši gabotse ke be ke tloga ke nyaka go kwa gore go ya ka motheeletši o nagana gore go ka be go diregile eng fa go ya ka motheeletši go ka be go diregile eng prof mo ke mathata fela malome ka kapa mara ke na le dipotšišo tše dintšhi kudu mara go tla nyaka gore malome ka kapa re seke ra ya go khutša ke bolela mo weekendeng ye re yang mo go yona re boledišane le station manager sa radio ye a re thuše ka gore kry-ela ba bagolo ba ba ka ikarabelang ba ka kua lefelong la go thuša batho la ka sepetlele a re thuše ka gore kry-ela ba kgoro sephodisa a re thuše ka gore kry-ela ba kgoro ye berekang ka di-psychology di-social worker emsereso mo moyeng tumela le kae ka piteng ke kgolo re gona ra lena warra MCRS ba bontšha network e sa ba sware gabotse ka fale MCRS mo moyeng dumela MCRS nkore ke kwe di voice note o shidi ka fa voice note voice note Q-text. Sobela. Eba. Nna ke nna mhloka ena nna ke re bolela ka koloi. Khane mo go dia galang jwa le mo. Melaetša e tsene ka motswetšing. Ke neng yona e. Kakapa ntho ena ba tlie yeo ngwana ba mo adoptile somewhere that's why ba sa nyaka gore go bontsha le gore go diragala bjang and ya involve batho ba bantši and involve mmušo ka mogare ba tšhaba go swiwa so go nyaka loyara tse di ikemetseng ka kapa mo e tlie ngwana o a phela ena ba tlie ka mokgwa ke maikutlo a motheeletše ka mo a ba re ka kapa sepetlele se tseba tabathweng a go kgonege faele e timele ga ba fesese ngwana gage a go bonala o ka re ba mo rekišitše o mongwe motheeletše o re abuti ka kapa thobela ka kgašong le prof moremi nna ke rata gore sepetlele goba tleliniki di na le buka yeo e ba reng ke access book yona e bereka go tsena ge go tsena motho goba go ntšha motho okay MCRS mo moyeng dumela ka kgašo thobela muso ka ke be hloka ina le go ra go amogela monna ge su taba e molaleng re ska re ya kua le kua se su hloka thuso ya bohlatse sepetlele bo sepetšele ngwana o bohlatse bo bo bolelwago gore ga bo gona ngwana o ile le bona kowe a te ka kapa ga re nyaka go bololla piri tša batho ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa government ke pampiri go tswaletše ema pele nke o bušeletše ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa government go tswaletše ge o na dipampiri tša le go montša wa kgona go montšha empa o se ne selo
ngwana kgoši ga ba fe mme ngwana motho a ba filego seo a ba filego sona a no ya re ke kgopela tshwarelo be ke tsere ke tla isego ao batho tate le kae mmušo banna le kgonne go ntšha ngwana ka mmušareng wa mmušo le sene dipampiri ngwana papa ke bolela se se dirileng ke nna ke sa kweng ba bolela e le ngwana wa mang wa kgetšedi ya ka hlokofetše a nwele tee ya go apeiwa kae tate ke moruti a apeela ngwana a itšwa sepetlele a hlokofala yei ya nete nako ela e sepetše mane ye wena ke taba ngwana kgoši sello sa sexi le batho ba e leng gore ba hlokofetše be ba swere melato e no ba ile gore be ba imela ke seo ba pallang go se tšweletša sa nnete a ba no re lesea le ile ga mamang ba ka se tswe ba go kgopela tshwarelo wa molato ba sa o dumeleng ba etšeng kgošing ba etšeng gona ke tlhatswa diatla yang gobane ga le na molato felo a ke re tlhatswa ke ya gore ngwana o tšhumilwe ka phošo le bao ba bego ba tšhumiwa tšatši leo ba di miscarriage ngwana le motšhumang ka phošo bohlatsi ja gore ke yena bokae ka gore mmagefu prof a gone molato pa tabe e nyaka re irie lenanego ko re re fa lenanego le lengwe ga go molato ya go ra gore nnete mo mmušong go na le mokgwa wa gore go nyaka go lokišiwa dilo tše dintšhinyana yona ya bona lapa mara ke duma gore ba le batle ba ipolelele wa tsa profo ke thuša keng tše dingwe re di digedi mo ka di dula re tšhaba go di bolela tše dingwe re di lebe mahlo a mabe re tšhaba go bolela a serobala ya motho a mo thušitšeng wa mathomo go tlo mo fa diaparo ke na swantšeng go lefa bohlatse ka moka gore ngwana o kae sepetlele le mang le motho a swereng ngwana go ntšang motho la mathomo a mo fileng diaparo le kwagetše tate re a lebogahle kgaetšedi ya ka malome ka kapa go ne motheeletši o mongwe o ntheeleditše ke bašomi ba bagolo ba molao o ne potšišo ngwe ye yona ke no gapeletša go e bolela nke batho nke ba ekwe a re why did the hospital say they should go back and bring the baki and not private car when they knew the baby was cremated kore go ra gore why ba le botša gore lena le sepele le ye gae le late baki ya go tla go tšea ngwana ba tseba gabotse gore ngwana o swele ene le gona kganeng le ge e be ile gore o be a hlokofetše ka nnete na o tšeiwa ka vene na gape ge ngwana e le gore ba mo išitše gona mo go mo crimination le re ke eng incineration no a ke re incineration ke ngwana o monnyane afisitswe ngwana o monnyane wa o e leng gore a lekane le wa mama ke o reng ba mo dirang ba mo incineration ke incineration so motho e leng gore ko mogolo wa crematiwa wa nkušisha so ge e le gore ngwana ba mo išitše mo wa tshumo wa malome ka kapa wa re santse re late vene re iša kae papa o emisitše letsogo ke late ka second a kere cremation e tlhageletse ge sena ba sure gore bo mama ba dumela gore ka nnete ngwana o tlhokofetse go ra gore ka nako ye ba mo fa diaparo ba re a tlele vene ke mo be ba nyaka go bona gona gore o dumela eng o gana eng ba testa metsi mo ba kry le gore a teste re a leboga moroka nke o ba fe di-phone number ka mo gore na o hwetšagala kae ka la bokae ka nako mang moroka o hwetšagala ga matlala ramošibo dinomoro tša gage ke 079 170 9862
ore le ka founela dinomoro shidi tšona ba gešo tša 060 959 0303 malome ka kapa a ke tsebiše motheeletši gore ka la bobedi re sa tšwela pele ka yona re ka se re e feditše re ye go kwa ba bangwe ba lehlakorila e lego gore balli ba rena ba lla ka bona gore go riagalang ka bona ba ka ikarabela ka goreng nnete motheeletši ga o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi ba gešo nnete motheeletši o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi lebaka le legolo ke lona leo la gore a go kgonagale gore ngwana ba ka mo iša tshumiwa ntle le tumello ya mmage gore ngwana a ka tshumiwa ka phošo ge ka ge le kwele le malome ka kapa bolela gore di-weight ga di lekane so taba ke eo magagešo nna ke lebogile kudu tsebe ya lena motse community radio station ba theeletše ka mafaratlhatlheng ka kua dikgokaganyong tša leago dillo tša magaga borena ke tšona tšewe di tšwela pele ka la bobedi ba gešo re ya go kwa ba mošate gore bona taba ye ba e kwele jwang ge re fetša go bolela le ba mošate ba kgora sephodisa le bona ba tla ikarabela ka mokgwa ba tsebang ka gona morago ba sepetlele ba tlatle ba tsena le bona ba e bea ka mokgwa ba tsebang mošate ke mo re tswang gona ke a leboga malome kaka re a leboga professor re a leboga baiti ba rena ba le tšhono re a leboga motheeletši go la legausi mo o ka be gore theeleditše go le gona nna le wena re kopana ka mokibelo lane go la tša meletlo gona mo go butsa community radio ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede inhliziyo yami